Avvalo assalomu alaykum shahrbandoni Jumhuriyati Tojikiston. Tamomi qishri jomei shahrbandӣ, равшанфикрон, муҳоҷирон, муборизон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпоя. Мақсад аз кушодани ҳамин канал ки политика либерти, сиёсати озод аст, фаҳмондани мардум ва тамоми қишри ҷомеаи шаҳрвандони Ҷумҳурiyati Tojikiston ва огоҳ будани онҳо аз сиёсат ва дода нашудан ба ҳиллаҳои сиёсӣ мебошад. пеш аз ҳама имрӯза мавзӯъро мо сар кунем. ман аввало ҳамдардии худро ба тамоми мардуми Тоҷикистон ки дар ҳафтаи охир дар ҳудуди сарҳади Қирғизистон ва Тоҷикистон рух дод ва бисёр ва қурбониҳо, оилаҳои ки қурбонӣ доданд ва ҷароҳатҳо бардоштанд, ҳамдардии худро мерасонам. имрӯза мавзӯъ барои чӣ дуюм категорияи душман аз шахсоне ки дар мақомоти ҳокимияти иҷроия, яъне ҳукумат, депутатҳо, ҳукуматҳои маҳаллӣ, депутатҳои маҳаллӣ, барои чӣ Эмомалӣ Раҳмон аз онҳо барои худ душман ҳисоб мекунад. онҳоро мефаҳмонем аз рӯи теорияи сиёсатшиносони машҳури дунё. аз Аристотел сар мекунем, Плутон сар мекунем, Ҷорҷ Вашингтон, Ҷон Адамс, Никол Макиавелли, Мао Цзедун, Ху Яобин ва психолог Зигмунд Фрейд ки ҳамин барои чӣ диктатор дар идеологияш ва дар сиёсати пешгирифтааш аз ҳамин яъне мақомоти ҳокимияти иҷроия ва қонунгузор барои худ онҳоро ҳамчун душман ҳисоб мекунад. диктатор онҳоро чӣ гуна истифода мебарад? барои он ки аз ҳамин чӣ гуна истифода мебарад сар мекунем. диктатор дар Тоҷикистон ки давлати тибқи Конститутсияи Ҷумҳурiyati Tojikiston соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд дунявӣ ва ягона аст. муаррифӣ мекунад дар сатҳи байналмилалии Эмомалӣ Раҳмон ва дар як вақт дар ҳамун муаррифӣ намуданаш пешниҳод менамояд ки давлати Тоҷикистон мақомоти қонунгузорӣ дорад. ин маҷлиси олӣ, маҷлиси миллӣ аз 63 депутат, 23 депутат иборат аст. онҳо қонунро ба расмият медароранд ва барои иҷроиши он ба мардум пешниҳод менамояд. бинобар ин диктатор аз онҳо барои кирдорҳои ғайриқонунии худро барои рамкаи қонун ба даровардан истифода мебарад аз онҳо. якум, пеш Конститутсияи Ҷумҳурiyati Tojikiston 4 сол муқаррар карда буд президентиро. баъдан гирифт 7 сол кард, ба воситаи депутатҳо имзо кунад. якум бор истифода бурд. баъдан дуюм бор бо президент шуданд, истифода бурд. баъдан барои қитъаи заминро тибқи шартнома ба Хитой ё ба заминро ба Хитой фурӯхтан бо розигии ҳамон депутатҳо онҳоро истифода бурд. қонуни танзими ҷашну анъана ва маросимҳоро ба воситаи онҳо қабул кард. худаш тӯи фарзандаш ҳаст дар сабтҳои ютубӣ ки худаш иҷро намекунад қонунро, аммо ба мардум. ва ҳамин депутатҳо, аз депутатҳо сар кунем, депутатҳои маҷлиси олӣ ва маҷлиси миллӣ, ҳокимони шаҳру ноҳияҳо, мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ва шаҳру ноҳияҳоро ба воситаи депутатҳо қонун қабул мекунад, ба воситаи мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ, ҳокимияти шаҳру ноҳияҳо ба мардум зулм меорад, ба воситаи қонун зулм меорад.
برای اون که دیکتاتور طبق همون تئوری سیاست شناسی دو یراق دارد. یکی گفتیم یراق با واسطه ارمیا تهدید میکند زورآوری و از آنها گوشه نگاه میدارد و مردم را ظلم مینمایند. دوم با واسطه قانون، با واسطه قانون ظلم مینماید به مردم. اون دپوتات ها قانون را امضا میکنند که مردم فکر میکنند که دپوتات ها اون قانون را امضا کردن، دپوتات ها تصدیق نمودن، دپوتات ها اختراع کردن همون قانون را بر ضرر مردم. ولی مردم از حسی بدبینیش نسبت دپوتات ها میشود، نسبت امام علی رحمان نه. امام علی رحمان همون دپوتات ها را خودش تعیین میکند، تمام حزبا از تمامی با پیشنهاد میکنند و اون میگه که همین کاندیداتور شما را همین میگذرد، او خودش تعیین میکند دپوتات ها را. برای همین استفاده میبرد بر ضد مردم با واسطه قانون. آنها قانون را با دست آنها قانون را امضا میکنند و بر ضد مردم با واسطه حکومت محلی که عملی مینماید آن را استفاده میبرد و مردم نسبت دپوتات ها حسی بدبینی پیدا مینمایند و هنگام انقلاب باز شروع شدند، چون که در ثبت پیشینه گپ زده، مردم به سمت ارمیا و به سمت دپوتات ها که رفته گپ میزنند، اویدی حق و حقوق خود حمایه کردن را شروع میکنند. در همین وقت و بین آنها مخالفت و به مبارزه شاید بخیزد، در آن وقت باز امام علی رحمان وقت را میبرد. دویم کاتگوری وقت را غالب بر آمدنش برای فرار نمودن است. بنابراین همچون آنها را مکانیزمی اینسترومنت استفاده میبرد، یعنی یوز پوبلیک میگفتیم، پوبلیچنا دولت دموکراتیک بنیاد دنیوی و یگانه صاحب اختیار است و آن مجلس قانون، مقامات قانونگذاری، مجلس عالی، دپوتات و مجلس ملی و مقامات حاکمیت محلی دارد. یوز پوبلیکوم نمی‌دارد. اما امام علی رحمان با واسطه آنها عین حال سترکتورای همون اداره کنی دولت امام علی رحمان رو خودتون نظارت میکنین. در قانون ریمی، همون سیاست ریمی در همون عصرهای پیش، عصرهای 4-5 آخرهای 4 کلمه بود دیکتاتور پرپیتوس، یعنی که با واسطه دست همین دپوتات ها انا همین سه کاتگوری استفاده میبریم، سه پرینسیپ استفاده میبرد که خود دپوتات ها ایران نمیفهمند، زیرا که آنها با درجه عالی علم سیاست شناسی و حیله های سیاسی را نمیدانند. برای همین یوز پوبلیکوم دولت بنیاد دموکراتی همه دپوتات ها قانونگذار میخوانند، ما حق داریم، حقوق داریم، ما باید امضا کنیم همین. بعد در عرصه بین المللی اون معرفی میکند دموکراتی بنیاد دنیوی. نو دویم پرینسیپ همون سیستمی که برای در پسی پرده با آنها رو استفاده میبرد دیکتاتور پرپیتوس است. دیکتاتور پرپیتوس این گذشتنی دولت دیکتاتوری با منارخیزم است. اینا وقتهای سالهای آخری حاکمیت عین حال اداره کنیش 5-6 سال پیخست نمایه برای خود جایگزین انتخاب کرده است، منارخیزم درفته است. برای فرزندش رستم آورد، 30 سال پرزیدنت انتخاب شدن را مهلتش را کم کرد، خودش را پیشوای ملت اعتراف کرد برای آنکه از جوابگری آزاد شود. انمی پرپیتوس است، دیکتاتور پرپیتوس. این مینویسین گوگل در، من صورتش میمونم در اول ثبت اول همین ویدیو مینویسین، میبروید خودتون میخونین برای فهمش سیاستان با پراتر شدن بخونین. برای همون دیکتاتور پرپیتوس همین که آنها رو استفاده میبرد برای مقصدهای غرض خود، یعنی در منارخیزم بردن استفاده برده ایستاده است و همه وقت از آنها
онҳо ки аз ин чизҳо бархурдоранд барои худ душман эътироф мекунанд, зеро ки вақтҳои охир назар менамоям бисёр сиёсатмадорон, бисёр депутатҳо, бисёр раисони ҳукуматҳо ки дар ҳабсанд, зиндонӣ мекунанд. барои чӣ? барои он ки нисбати ҳар як нафаре ки ӯ таъин мекунад ба ҳамон депутатӣ компромат дорад. пешакӣ компромата тайёр мекунад, баъдан таъин мекунад. барои ҳамон ӯ гап зада наметавонанд, ӯ фақат ҳамин имзо мекунанд, даст мебардоранд, тамом. диктатор перпетус ҳамин аз системаи диктаторӣ ба монархизм бурдан, ози айни ҳол ана ҳамин тактикаро бурда истодааст. Эмомалӣ Раҳмон активно бурда истодааст, активно бо ҳиллаи сиёсӣ чотка бурда истодааст. сеюм принсипе ки ӯ истифода мебарад, диктатор райгрундаe кауза. Диктатор райгрундаe кауза. Латинский ном, ҳамон чӣ ин калим ҷумла маънош ҳамин ки ҳама вақт диктатор искусственно ҷанги сиёсӣ эълон мекунад. барои чӣ дар ина вақти охира аҳамият метем дар ҷумҳурии Тоҷикистон Иззат Амонабурд вақте ки мардум бисёртар гап задана шурӯъ карданд, аз ҳуқуқҳо ҳимоя кардана шурӯъ карданд, бисёр гап гуфтанд, гирифт дар Помир Бадахшон Гулбинин Зиёбекова ба қалб расон. мардум дар он ҷо ҳама фикрбанд шуд. вақте ки фикрбанд шуд, одновременно фикри мардум ҳама дар Бадахшон банд шуд ва мардум хестанд дар Москав ҳамон муҳоҷиро митинг кардан аз Бадахшон. муайян кард Амридинро, ҷанга дидем, Амридинро муайян кард. баъдан қирғизро, Амридинро дузид, қирғизро ташкил кард. ҳама фикраш дар қирғиз шуд. Амридинро куҷо буданаш маълум нест. ин диктатор райгрундаe каузе, ҳиллаи яке аз сиёсӣ, яъне ҳиллаҳои сиёсиш сета мешавад. юз публикум публично эътироф мекунад ки давлати ҳукумрони демократии дунявӣ ва ягона аст, соҳибихтиёр аст, аммо дар амал ин қонун ба худи ӯ тааллуқ дорад ва аҳлу оилаи ӯ тааллуқ дорад. диктатор перпетус яъне ба тариқи қонунгузорӣ қонунҳои ихтироъ мекунад ки бар зидди мардум ҳама вақт қонунгузорро бад мебинад, қонунгузорро мақомоти қонунгузор депутатҳоро бад мебинад ва ҳангоми инқилоб ба онҳо ҳуҷум мекунад. сеюм одновременно диктатор райгрундаe каузера истифода мебарад ки искусственно дар баъзе ҳар ҷои давлат ки асосан аз он ҷо боварӣ надорад, дар он ҷо ҷанги искусственно ихтироъ мекунад. мардум ки хест равшанфикрое ки номусашон ғам медиҳаду ҳисси миллишон баланд аст, бедор мешаванд, муайян мекунад. вақте ки муайян кард, ира гирифт, дуздид ё ҳабс кард ё кушт, автоматики бо дига ҷода бо як ҷанги дига ташкил мекунад ки мардума фикраш дар он ҷо шавад. ин ҳиллаҳои сиёсӣ аст. барои ҳамин бо худтон мегирем, мехонем, ман суратша мемонам дар аввали сабт, то ки мардум худтон аз Google интернет ҳаст, мехонем, худтон мефаҳмем. ҳамин диктатор райгрундаe каузе ин одновременно ҷанг ҳам барои муайян кардани лидерҳо, ҳам барои муайян кардани оппонентҳо. оппонентҳо ҳамон шахсое ки мақсади мунчи лидерские качества дар ҷомеа дорану ва дар байни мардум, дар байни равшанфикрон, дар байни коргарони мақомоти ҳокимияти давлати мақсади ҳамон онҳо чӣ доранд? онҳо преимущества ваколате доранд ки метавонанд ҷои ҳамон Эмомалӣ Раҳмонро соҳиб шаванд. барои анамақа диктатор райгрундаe каузера истифода мебаранд.
این یکی از حیله سیاسی دروغ اسکوسیونه جنگا را تشکیل میکند، دروغ اسکوسیونه میتینگا را تشکیل میکند، دروغ اسکوسیونه هر چیزی که هست تشکیل میکند. بعد مردمی که روشن فکر و وجدانش عذاب میکرد بیدار که شد او را میگیرد حبس میکند، با دیگه جدا با یک پرابلم را ایجاد میکند و فکر مردم او طرف در بند میکند. دیکتاتور پرپتوس این از سیستم دیکتاتور به منارخیزم گذشتن است، زیرا که منارخیزم سیستمش همین که با میخوانیم خودتون میفهمیم که در اونجا همون اصلی چور همه خیلی آمادگیه که همون حاکم و همون شاه ها امپراتورها خودشون من نماینده خدا افته اعتراف میکردن و بین مردم در ایدئولوژی میبردن. و حتی من در تاجیکستان هنگام فعالیت نمودنم خدمت کردنم در مقامات قدرتی در مجلس ها بسیار همون کلان هایی که از دنگره هستن و راهبرا هستن، اکثر کلان ها همونا در مجلس ها امام علی رحمان را همچون سایه خدا، همچون نماینده خدا معرفی میکردند. برای همین قدر با خودتون میخونیم پره میفهمیم که این حیله سیاسی است، این حیله فریب و یگان وقت دیکتاتور یگان وقت شاهد نمیموند. انا این وزیران، حاکمان، دپوتات ها، منصبداران، مقامداران، رئیسان مقامات حاکمیت محلی همه وقت شاهد میشوند کردارهای غیر قانونی او در مردم غم دادن. یا مثال رئیس مقامات حاکمیت محلی وقتی که مردم آشوب میکند انقلاب میشود اون نشان داد میدهد که من گناهکار نبودم، قانون هم خیلی پیشنهاد شده بود. قانون وقتی که میکوید دپوتات ها پیشنهاد کرده بود، دپوتات ها رو وقتی که میقبل میگه که امام علی که این هم خیلی شاهد باید نماند. برای برای دیکتاتور شاهد لازم نیست و در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان چی با وکالت دپوتات ها رو یگان بار بلند نمیکند. تنها در قانون که به منفعت شخصا امام علی رحمان و عائله‌اش، اوید به پیشوای ملت، اوید به سین سال رو برای پرزیدنتی کم کردن، اوید به از همه حقوق ها برخوردار بودن او داخل میکند، اما به منفعت دپوتات ها قانون را تغییرات وارد نمیکند. سبب در همین است. بنابر همین همه وقت در ایدئولوژی دیکتاتور یک تا ایدئولوژی هست طبق تئوری ماکیاولی در پرکتیک هم استفاده میبرند در تمام دولت های دنیا. دیکتاتور همه وقت در همون مغز سرش میدوند که وقتی که دپوتات ها هستند، دپوتات ها همه وقت تا ابد نیستن، آنها موقتی هم و مهلت 5 سال انتخاب میشن باز دیگه میکنن. برای همین مردم آگاه باشین و حیله های سیاسی امام علی رحمان داده نشوین. این حال تاکتیک او دو انمین تاکتیک پایانی دیکتاتور پرپتوس از دیکتاتور به منارخیزم بردن است که فرزندش را ماند و خودش این هم سایه خدا هم خیلی اعتراف کرده با هر گونه ایدئولوژی وارد کردن است و همین چیزها داده نشوند. بنابراین مردم باید آگاه باشد از همه چی. با خودتون میخوانه میفهمه و در بعض کامنت آمدن نوشتگیان که برای چی بسیارتر ویدیو نمیکنه. من راستی گپ هم کار میکنم در یک شرکت، باز دیگر میخوانم راستی گپ بعدا وقت بسیار وقت جدا کردن در جدا میکنم من برای شما، لیکن کار هم کردن در کار برای تامین خود برای همه مردم آگاه باشین. در سبت آینده که من چنانی وعده کردم که قالبی روباه و شعر دارد و همون اتریبوت دارد که همون
муайян мекунад ӯро, ҳатто ки дар вақтҳои сабтҳои охир аҳамият диҳем, ҳаракатҳои Эмомалӣ Раҳмонро дар тамоми шабакаҳо пайдо шуд ки ӯ дар назди мардум таъзим мекунад, ӯ ҳамон қолаби рӯбоҳро пӯшидан аст ва бо вақту соат ман ҳамаро мефаҳмонам ба шумо ва чӣ гуна сарпарастӣ мекунанд доишиҳоро, чӣ гуна худшон ҷавоб медиҳанд доишиҳоро аз минтақаи Данғара ба воситаи генералҳои худ, ҳамаи инро бо мурури замон мефаҳмем. мақсади ман бисёр видео накарданам ҳамиқа ки шумо якчандборе ҳамиро тамошо кунед, худтон буковед, таҳлил кунед. вақте ки инсон худаш одновременно гӯш мекунад, як коғазда менависен ҳамин чизе ки ман гуфтаистам, баъд бо мековен, мехонед ва як ҳаллаи шумода меистад. мақсади ман ҳамин аст. мақсади ман ҳамашро шумода мегӯм, баъди як соат ай хотир мебурорем. барои ҳамиқа мақсади ман фарҳанги сиёсии дониши шуморо баланд бардоштан аст, ки шумо таҳлила ёд гиред, анализ карда тавонед. касе рост мегӯд, касе дурӯғ мегӯд, анализ карда тавонед. барои ҳамиқа ба диққаттон раҳмат. зинда бошед, сарбаланд бошед. иншоалло ҳамаш хуб мешавад.